Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le number one currency Western Union. Pe vala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e. O tau fesuia inga o tupe a le Western Union. Le porka la me lo fiso komisio ngā ruenga le malo. Le talofa ma le laufufonga fia. O le seni au tu on whaare leo o nanga ina ia vave ma ato tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai meise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Le whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru whaatasi ai ma le mamalu lau tele o le naunau tainga ina e tuina atu se au nanga ma le laufufonga fia ma le whaamaoni e whaamani e ina e so se tasi o le mamalu le atunu i lona vave ma le lei ato otoa ma o nei swinga uma e a matamai a oe whaama ite swinga le lei Talofa ma le laufufonga fia. O le taimule watine vaenga le tai ao le ua awhatono le itu lai ono i le tautua mala unanga ne si fongo Samoa le tu ipi le nei tai au fau, le nei a so fau, ia le o tātou o lia le lofa, ma le anga le lei o tātou o tua, ia le nei tai au. Le o tātou se mai lunga le tātou polkalame, Talofa Samoa, ia tuina atu fo i whalolonga, a le bulenga ma le uwhainga aluenga, a le Fexco Company, nangalonga soma lo sil tātou polkalame, Talofa Samoa, le nei tai au ole o ngā tutono le nei vai aso i ngā aluenga matiu te whatino, ia po la solulu nei, a solua se fulu ma le wha, ia ole masina le nei o yoni. Le na ho fuli fao va o mala ia le o tato fulau i le va o manu ia va o manuia ia ona o le hanga le lei ma le lofa le atua ia i tato tato ia i fu lunga le tato feilo inga i lunga pe aunga ngalo le ia mai se lunga le interneti ia ala lea i le tautua ia a le tato a onanga nei o le siufonga le antunu ulu api to ipi Facebook page o le tato to ipi YouTube channel ia e peoni aita le Sina Radio app tato o nanga amo tato ala leo famo tolu ia ili nei tai au e peoni masin ia i tato poklami Talofa Samoa ia ili nei tai au lo au lo lima o hamai oi malo lava so ifo manuia malo le usu malo le onosai malo fa malo losi malo tawatai ya male fo mai fa ngale le nei ya so fo vi ia le lo fa mlanga le tua o tala amatai o tala noanga ya ile male fo mai le taiao ia wai e ala ne no matua te whaalonga atu i lona tau whanga mai ia vi ia lava oile li e gusa pele whaia se lotu fo inga lewa mai ia thank you Jesus thank you for the gift of life whaaftai e su mo le ola tai mo le malosi le nei tai au ia ok loa te amene whatasima Talofa tātou polkalame ia ile pa ia mana maulunga na ia tātou pa anga le ua mafuta i lungo penga te whailangi ia ile nei vaenga le taia good morning ma lo lava le soifo manuia ma lo le ala usu ia i tiu te mawhai vai pe ona iai
Atalavatu ia ile esele ala Paul kangakale Oriana sole atalavatu se usa ya Oriana ia ma le sunga se ula metisi mselato ainga ia inai California ia malo na se fomanuia malo le usu ia ole wala talata tu Oriana ile time lunch po le wala talata tu le oli Talofa anto le sunga ia talofa fuala au fitu tai manuia ia ma lo le usu le nei tai au fa manuia le tua I tiute ma faiva lo filima le nei tai au fau whanang longo atu I Clean Eden in New Zealand. Ia, good morning talofa. Ia, ma se tau ainga fa te tele le mafta mai manuia tele tiute ma faiva ia o le nei fo ia so. Ma lo le usu Talofa le sunga Marie Leota Alosio mafuta tu I Brisbane I Australia. Yeah, good morning Marie. Ma lol so I fomanuia ile nei vaeng o le vaveao. E le vaenga le o tapisa I lo tato o tunu o ile nei vai tau ia o le o tato ia ile vai tau le malulu so le kere lo poko ese si o toi moia kisanga ia kon kwa uma le fia moia ile ia malulu kwa uma le fia moia ile ki fa solo ato le ili le po ato ma kwa ile ai se me hape nga sole OMG ke kele le malulu ia ma oso ta inga titilo to fo I fa maunga tunu o New Zealand ma Australia wa bi o tunu waria le tele nei tatu tangata sole wa mato I te tele lava le malulu ia lato Mats fa aftai wa tato liele nei aso manaia ma le au le leima le matango fia pe upo le bese le tai au ia fa talo fa ia to na ua ala usu fo inga luenga matiu te nei aso ia ma lo le usu ma lo ono sai ma lo fa ma losi talo fa fo isiwaenga sia ua Siwaenga sia o mana wa ngā luenga I lantou sa fita I tunga mtiu te mawhaiva o le pongi sa ua mauantu ia ma lo tau ata I ma lo le ngā le lue ma lo ono sai o le halfu ala au le nei a salulu ia o le fia ma ono sai Ia, whatala fo I la tau tele o la tau lea ia nga I mai le mātou whaitu vaveao a fiafi vaveao a fiafi o le po ia vai lai taimi ia so le vali mal tātou ofisa like before 5 ia o te a fo I le 5 ia pe a tuai leo o mai tātou ofisa wa leva nga sisinga le a fo lesi I le whainga leo le wha malostino le tai au le savali o le koleni Yeah, which is o se whaatinonga pito sile na manaia ma it's a must it's a tau la wana whaise wha malostino mo tātou kama se le hai ma se taimi wha malostino ai ma na wātua po uso mai waweao ma na wātua po ia tu sanga le laku al fale ia whai laku ai lau lor ka leve ma le whaalifu ia ai lo mo kamalua umanga ai ia fofanga masani ia a whaingi mea o ngā nei whanau ia whai mea o ngā ia whai ngai kama I study lai ki fu ngai ia ke ia lewa moe le ai ma se taimi ko leni ai le ai ma se taimi fu ile exercise le tino e whai esi na wha malos tino ia toyo o le siaso ngā le uso mai asa o wha I masingi wha solo hanto Wa talo fatu America Samoa le nei tau le asolua ia te tau ma lol sui fomanuia talo fani to ke lau ma lol le langi mama talo fa New Zealand talo fa Australia wa talo fatu ma lo telo America wa talo fatu nei tatu pa anga sia mani
Talofa fo'i nei tātou paanga e fiti, e staso fono tangana e whatina ina ina i suva, e le taulanga fiti le ia ina i tātou sui lo tātou tunu, ia le fwe mafuta mai ai, ia ma lor sui fo manuia, ma lor le lau sui tiute ma whaiva nei tāo, mai se fono tanga, ia ngā leile li, ma wasu tau fina ngalo, ma wasu tau manatu, ia tulanga i pe ona ia i fo ile sao, ia o lo tātou tunu i fono tanga i pe ona iai nai nā tunu. O le awiwi o le tātou whilo inga le nei tai au, tāne i tu lai fito na maua lea o le lua i whasala wana atu tātou telefon mai vai whanua, ia o lo na toitu i nātou le tāla walu. Mai a tātou telefon i le tāla walu. Tātou se atu lea le tātou ripoti le mageti funga lei mantua e tolu aso le tātou ripoti le tātou mageti funga lei o le ripoti mua le aso lulu so o toi le aso whareile ma le aso tonai ia tātou te hasia i le tātou porklame o le aso talamai le tātou ripoti le mageti funga lei O se taimi ona o leo le tātou ripoti i le tātou mageti le sale longa le mutele sa la fai ia a mai se fo il tātou ripoti il tātou maketi o ia mani se vaenga o le tātou tunu ue pei on iaiwai tele le mauka mo i fuli ma ke kie i luma maota luma laua ia e whaataua ia le tauanga whaataua le tautalo ia o nei vaenga umana ia o le titilo ia le tātou but e ala lawa no tapu vaitasi le tātou Maketi le funga le, ia ona pe o no fuanga lea, ia o lea e tapu vai tasi umama iai, ia leanga i mai ala malu mo pa ia lo tātou tudu, ai ose taimi, ia ona tātou wa sia le muteli sa la fai, ia manisi fo i o tūlanga le i se tātou maketi, maketi o i vai telefou, ia ona maketi ana fio anga o whenga, a vai, whasolo solo atua i o i sale moa, solo atua il motele sa la fai ia manisi o fio anga mala le whanga i tua ia o le tūlanga nai pe ona iai a talo watu i le ia le na a talo watu o le whamai mari ia o la ua toi lua solo minute tali tu lai fai le vaveao ia la tau ia mana ia Malo Marie iselo wala po fatalo antu le sunga fai walo ta manuia malo tautua tunu ya manuia le waso fai fa manuia le li fa manuia le tua ya fa after tele Marie fa pina foi e manuia le tua la sunga male ainga le aso ya fatalo fatu le sunga ya bene weta wia morning time manuia ya le mafuta tu Australia Brisbane manuia tele ne aso lo sunga Yeah, morning bene, manuia tele nei tai au. Fa mai Marie o le fuala au o na sai male ata ia manai fuala au o le ono sai male ata le noinga ia e fa ipo ono sai ia ata le nei tai au. Manai Nai fuala au Marie nei tai au. Andalo antu le sunga ia fale a onga kalolo. Ia good morning. Lord so for manuia nei tai au. To ina mai lau fe autus to see lunga tanto to EP Facebook page mal tanto to EP YouTube channel. Ia faita lia lau tanto por lame ma foina tu. Ia lau fa fe lai ma lau fa talofa. Ia ele nei vanga le tai. Am nanto tanto se mai tanto fa vivianga. Ia tanto musica vai foil tanto por lame Talofa Samoa ele nei tai au.
lo toina o fea e usu po ye si o te alua tupole asila me tapisa mai ngā taili whare komiti. Whalongol vai ngā lua polo kikian malo, la foi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia i mo se masini fo i le vidia i la au. Te lo se whalo lolo mo i masini. Ui papa, ke haru sa o ala i vai tele, i le whalo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga tā o oi e kuai. Tai te le lava, o te alua tula i le whale komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai loia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo inu numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5 Pe asi fo ilunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Ole taimile watine vaenga le tai au le oto e fitu mele alfa minuta le tai Natalia le tu la mi fitu ia le na fatala fatu fo le bulenga mele ufenga wenga ale fale lo fatu anga ia ilato la umatolu funga le vai tele mai se sal longa mutele sala fai ia good morning ma lo le usu tape nanga fo i matiu te pe ona yai ia le nei vaenga le tai au atalo fatu le uso le ia te pora ya masalato ainga ya le fo wana fa il tai au ta pinanga ya ole ne yaso mai se nei fa na ya lanto onga good morning ya te eloso pa lo la verso i fumnuia ya manu ya tele la vatiu te favor ole nei vai ngole tai au ata no fo le sengo avata vale il te nunga mana manatu ya wa mata fo na fa pispisi mai nunga na tele na towia i fe malanga inga ia mai se ia tulanga pe ona ile tautua ina le pa ia fe malanga ia le tātou tunu ia o ngā nei whanau na vai ansa muli nei vai ansa muli nei ia onga ia ole nei fo i kuatalo na lua e ia le tamaititi e lua vaenga e ile tamaititi lai fia le atu ua ia ua lela waile me fo ingale o mokua i lela vae usu wa ile sama titi ia ile ka ke fa ngua e ala i fo mami ia wa levanga o mga kui o fa onga ko maloa ia a ile sama titi se ilonga e fa fangu e ala i fo ia toi moe ia e fa fangu fo i fa pele ia so lo mal fusi pa o male mal fa ma ingio vai ia e fa ia tu lo tala fo ngale ia ngo fola kere ko ya lua la la onga e kere anu ngisila pele la onga ya va ila le va vele ngo fo ilunga ai fo le stametiti ya tametiti fo ya ngale look forward la va usul tai au e alu la onga e le ngata e alu la onga la ma ko interest alo na ba fo fau ile a onga va te e alu fo e meet la friend ya lue e fa fela ila na wo ya tametiti la nai fa pe e seu ya na ku wala onga la misi fo ilo va ilo friend la misi le ta alo ila na wo la misi va ya teacher e inisa onga me so onga amata me tu o ile so ya e la le sia o kama ya kali inga la onga amata o ngeila lai fa ila to culture failanga no ia ma fa mai ai ia kama sawala ia kama ia kama sawa kama ia le la ngi la iki e o ia o le pese ulu tau au tu vai ta mai vai ia o le ABC ia ma nei o nei fa na fo ia la onga amata i fa ngofia la towia atala vantu le sunga ya ewen falongo ta manuia ya va tai le lo fale to wa uli manuia nei tai au ya le foi wo sunga wengo tai au ma huta tul ta por clame a fionga ya tofa fa pe foi avata vale fa pe foi ia tavete manuia le waso ya tala vantu le fionga ya tofa ya mai se foi la fenga wenga sunga tavete ya ma ewen ma lato onga lue lato fa to anga lato maumanga ia o la fionga ia tofa ma lato ngā lulue ia e haluanga yuka lato vaenga ia lato atina o maumanga ia o lafu manu palangi
ia e ai fo i ma o la we ma mo el taimine ia ka mine ngo ma futa to stoina ia e mo ia sa se sengia ma mo ia ma fu me lo wali io tamete me lo vaenga ia ia o ati na e tama fai ia o le foi la usu mai la ufenga winga ale foi la usu ia tatou ia la ufai ati nai la ufai maumanga ia o le au fai la fu manu o ia o manu papalangi o mamoe ia o pamoa ia o mea tua o lo ia o la fu wa usu ia vaenga le fai la ati nai foi le o le tilapia ia o la fu usu vaenga le fai la ati nai o le fai sua ia taipe o le sunga ia mau malom se la tua fa sau ina la fianga fa la siu ia malo le usu usu fo le tina ia vai lo ina no fali ila topito la au masani o le tina ia vai lo le big pass le o le fale o tiulu to load fa fonga mai bo le on sien nato bamba shop ina no fali ia o le fo ila usu tina ia vai lo ia tali fo le to ai tonu atu se la to fainga luenga ia malo so fo maria ia te ultina later ia fa talo fa to fo yonsi ia ma se to au fainga luenga manato le ua ma futa mai le tele ia anga i mai fo i mole a matanga tutu ma faiva talo fa fo i le sunga i le fa fenga inga ia nio ma fa tua ia la pua ia mai se fo i le ainga a talo fa le uso ia Sofia ia ma lola la usu i tapinanga ma sani le yaso ma le neita iao ia fa talo fa tu le no fanga la ma tu i ma bu fanga lele ia mai se fo i pulotu mo tele sana fai ia ma lola va sui fo ma bia to ma tua ma lola langi mama tono so se mo tanga singa sel tato tunu ia mai se fo i nei tato pa anga lo ma futa mai ia mo na fo i te ma ua mai tato fa salonga ia i tono mo ta malawa ia wala fa mai fo i tai au ia pi wale sekit fa longo i le tu tamatau ia po wale seki mo fa longo le tu tamonga vale ia po wale seki fa longo wa le skanga mai o ke hala mai ka vili vili ala ulu o te ala mai au ke lo ele ai ma se ma ile nei aso o le aso nei o le aso au le leng o le aso ma nei au te lo ele ai ma se mai ia ile nei aso ia o le aso lo silsilenga ia to tele la fenga luenga le malo ia man tu fo ila tongi tai lua vai aso ia o le aso lulu la nei ia le fo to ama wele tau ia nga luenga ia sa fa tino ina malau na lulu ia ilesi lua vai aso le na ma vai today ia o nei la ma wele tau ia fa ia la sa e pase e le lua vai aso le na ma tu nei ia o le langu fo ile nga apia mai lunga le screen o le ATM le ia malau pe silimpi vai fo ila e omi atu lau pin number fo ile ai siaki aku lau pa leni e fa mai e fia ia ono sa o ke ika o ia ia o le tulanga na e pe ona ia le nei aso e wo fai talatu ele o loa ele siva engo le aso ngi ia but ia o ta fia fo ma se leni a wai ia o tato ia e ala na uso nga wenga ia o se leni ia tau si tato fa nau tau si nei tato matua ia fa tino ai vai nga uma foi ia mai se o le lawa lunga na me o mon tato o unanga ia ina ia family ina lo tato tu ia mai se lo tato tua ia ilo tato tofio sa motan wai ia ole o tato nei le tu la fitu tato se mai ile wai fa sala unanto tato telefone mai vai fanua ile nei tai out to seal fear mo loa ia me fu lo tupu tonu tato tunu lo nga tonu ole nei vai aso ia tavenina fonga ina le sunga mato ina sako ia mai le vaenga o telefone.
Talofa lava le nei tae au e lo mai o se whapoponga o talafou mai vai whanua. I tala a mata. E se furu mara tasi o se wha inga le mtanga wenga o leo whale pui pui ma leo le toe fuata ina. Na whaatautaia mai le asalua se furu ma leo no le masina o me se ia o mai le asalua se furu le masina nei. O se wha inga nei na mafua ina ua mabu wha amatalanga. Ini se vaenga le atinu u na masalo mia lo wa ai ai fuala au wha asa ina. Ma whainga wha asoli tula fono. E le whelua inga matusi tala i le asana nafi. Na whaailu ai le awhionga ia le ia taua Samuelu awa masanga al komisina lea na mtanga wenga o leo. E lua se furu ma le wha tangata ua moria i oso wha inga nei. E sifuru iwa i ali ia e lima ka mai ka o kausanga o ila kou ia mai le valo sifuru ongo kausanga se o i le lima sifuru lima kausanga o mea nga mau i o sfa inga ia ngau kou sisila iai o se vaenga o whalau whasa ingo le aisa o maluanga i o le fua ia aisa ke mi whakau ai o paipa e whao ngai ulo i aisa e ai mo sila fia ile o koe malo lo nganga luenga i pio ngai fo ile whalau i lolo iai mai ia kausanga ma vai se o le kainige inga ia maukingoa e le o ka kou me wa whai ngai ngisi o kungo le Pasifika whala au whasa inga e a wakele mai se kula fongo e o mai kongo le kako kungo o ngei fo i o lai whaasolo asu i a osfa inga leo leo O lo ua ilunga le itu lau leo i le api o fōlinga po le Facebook. Ata ma whaamatalanga e whaatatau i e wa molia. Au whanga solo e fo i ala taumta upu ma molia ngā. Na ta ua fo i e ui o lo i titi lava se vaenga le aise maua i o se whainga. Ai o le mauti noa o lo i pia i Samoa le itu a inga o fuala au wha asa ina o se itu wha anoa no tele. Sa ta walunga le tu malo lo to whanga. Whaapea le atu anoa maa. Va o funuti, le pa, a le pata ma whale a lili, le whaalau ilo ino le taia la mole lumana i manuia o Samoa lua whelua whelua fituanga ele lua whetoro se furu lua whetoro tasi. O le taamilo ai o le malo, ma fea i tu malo, manofoanga i tua i le whamwemwe. Ua ilonga ai le amana ia e taitai o le atunu o tunga tana filifilia. I la tau i tofinga o se e iai, ma ua la tu tapa fo i le whaamanuianga, ai meise o le lalango a tangata uma. I whae unga whai ma polo keti wa whaatulanga mo le isi lima tausanga. Ina ia mautino ai alo whaatasi le sao le atunu u, e manui ai a tina e uma ua fuafua. O le saunuanga au tua le fionga le palemia, ono pola alo ma le toa le utea pola te wa Fosi Smith. Sa ia ta ua ai le loto vaenga ua o iei le whaatua whala inga le kapeneta. Ina ia tina ia, leola mativa, ai whae a ina i tu uma Samoa. O se Samoa e mauaalo na wha vai i le tua. Malana anganu, e mawhai o na ausia se tūlanga mausali. Saonga le mu, manuia mō tangata anu umma. O le fatu lea o le tātou savalinga. Ia whaavai i le atua Samoa. Awa o le tātou malua papa lea, i le tū whaale nganga e whaala lanua i e tātou taunga whainga e whaale tino. A wao le tino e malamalama ua na le tino. Ai le malamalama le tino i mea le nganga. E wha anofo tolu lea pe ono utau mawhai e whai atu. O le kālesia, o le atunu male malo. Taluai ono tūlanga maa le ale, o atunu mamau i tau am whewaiwai inga. E awhia ai, si o tātou atunu o lea, e ta tau na matua tātou whataua. Le manu lauti o le ati nae o Samoa lava ia iona lima, i mea tātou te maua, pisinisi, whatoanga, so se mea, e ati na ei Samoa, i mea o tātou maua ma manu ia ai tangata anu umma. Ma le whaanga vāina o nuu malala whanga, ma whaatau teia ati na e ngawhatau limaina mō tātou. Tai alalo na tolu. Whautuaina o pūlenga le lei. Whaamamaluina tūla whono ma le saonga le mū. O a pūlenga le lei. O se nu o lo maru le tō wha ma le whautautanga ma le o popo.
E malu ele tō whae pui ai Samoa e leo se me fau. O le tawa fianga muli na whaatino i le ase tō na iwa tō na i, mana tō tele i le tō saralofi atu, e whapafonga i le wha maramla maida o le ta iala le malo. I le wha awa wai na mali liwa nisi o le atinu uina ua whasiatia e wha unga ina ini la au malosi, ua au mai la pata inga mai le mtanga winga o leo whale pui ma leo la tō e fuata ina, mo e wa umia wha atu la fono ina, mo e wa umia wha atu la fono, la au malosi, ina ia whaunga ina te tau e tusa o le laisene na tu ina tu iai. A walaba mo le fuafua e whaau o ele manua pe whanua se soifua se isi. O le vai asa na mawai nei na whaasara lau whaalawa i te leile maliu o se tamau e tole se fulfitu te usanga o le soifua i se whaalavelave na tupu isi umu i le pō le ase tofi. Ua mōli a ese tau lea lea ma ua tau fia i le vainga leo e whaatali ai le aso e tūla ia i le whaamasinonga. O le la au malosi ua musalomia na whaonga i le whaalavelave ua maua. Isa ilinga leo ma ua tau fia fo ia ave ma mau ia lato su enga lo whaanga solo. E leo whairoa ina leo le mafuanga o le whaalavelave. Ona ele i mai a su enga. Mo le sila fia i le tero tau sanga wa tuanai na mau ai fo isoi fua malo le malo. Ina ua whaonga e nisi na malo le atunu u. La au malosi e whao o i leoti. Ma ua toi whautua mai iai le komisina ma le mtanga ruenga o leo ina ia tautua nā ma fuanga o leisene na tu ina tuai neila au malosi inisi o le atunu u. O tātou tālafona mai vai whanua mo le nei fo i tai au se isi na whapupunga i le awa uli. O le taimele watine vaenga le tai au lea ua se 10 minuta te ene le itu lai fitu. Ia o le lua i whasalawina ato le nao tātu telefau mai vai whanua. Ia bea fo i ona tābreina. Ia mafunga i nāto le sunga mato ai nei sa ako. Mai le tātu telefau ti me le nei tai au. Whaafonga lona toitu i nātu. Ia bea atale itu la e valu i le tai au nei. Ia whaatalofa atu i le... sunga ya seutatia maletino ya good morning ma lo lava so ifo manuia ma lo le la usu tiute ma faiva le nei tai au talo va le sunga ya to file mu tau fangalilo ya ma lo so ifo manuia a talo fantu se ma to ainga i puapua e se o tama ya ai loilo ngā solonga, whapea fo i se o to lua ma si ma whanau, a talo whātu fo i se o tina ia lea whāsa lima i patamea, ia o lea lo mafuta atu alo whaanga watu i New Zealand, ia whangalilo ngā solonga, ma le team e tuale, i ngā luenga whaavaitaimi a lo manuia whaaftaima to uma, i lea lofa o lea tua, manuia fo i tiu te neaso, i whamanuia lea tua neaso. Na ia lo ma whanau i al tātua tunu le sunga ia toa, file mu tau whangalilo ma se lato au ngā lue, ngā luenga whaavaitaimi New Zealand. Ia, good morning. Ma lol so i whomaruia lea lo manino le mai e tātou whaasalunga. Ia, i le nei tai au. Ia, talo whai. Whai tete, whai whale leitau lava malulu. E o punga ngai lo makukua. Ia, wai vidi lo telefoni me lo makua. Mai se, whai whale lei ofu. Makoi avifo. Makoi avifo. Avifo fai fa le ko kingi fai fa le ofu mo ko i malulu o le wo mai ama ko malulu. Ia afikala ia ile sunga ya te o msalato wa sunga ya to o msalato ngalulu. Ia wa fai sina malulu o New Zealand la to il nei taimi ia alo fatele tanto poklame lo sunga toa and we are tele tu te mfaiva me se lo nei tato wala mo fanau alo tato tunu ngalwenga fa taimi New Zealand. Ia, talofa atu le sunga ia Basilio te vanga, so i whomaruia le nei tai au fau, manuia whi au ngā luenga le asalo mahuta atu i mele bone e au se tālia. Ia le nā,
o le to tele ale ua usu le ua mai tau atu susulu mātako fia le nā ele nei tai au ia staimi tātou wasia le tātou talau tau tulanga pe o na iai ia ae mai ia le abai tō whailua ia o le whai o le whaamalo stino le nei tai au tātou se me tātou whaafifianga o na toi whaawawa lea ia o le tātou talanoanga ma le tātou whaasoa lunga le tātou proklame Talofa Samoa Fasa o lau laina, sauni e te zumba Tele o le suka ova le puputa toto mo alunga Falo lima, o le sona paia Lue fatasi au o le kopea le I e sela The pressure's on, you feel it But you got it all, believe it Tene lo tino, lue fatamilo Aluya ima le atoa Zumba fa Samoa, lulu mai o lima, ika ile musika, solo pati la popo a Zumba fa Samoa. Follow vai, leo fua I masae, sasi lo solo fali mo ono sale ono, me ai paleli, so anga e kolengi, ai ole si male fai pula oka wa uma. Today's your day, I feel it, but you pave the way, believe it. Tene lo tino, due fa milo, aluya I male atoa, Zumba fa Samoa, lulu mai o lima, ika ile musika, solo pati la popo a Zumba fa Samoa. To the left, to the right, one more time. To the left, to the right. Here we go. To the left, right, up, down, side to side. That's how our Zumba goes. La ile au tapa, tele mai lo sui la palapa. Skepui luma, skepui kua whainga ale Zumba. Tanga lo asa, ai sa ole lama. Me I mea ne ua e laki se paurukula. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. Tene lo tino, due fatamilo, aluya I male atoa, Zumba fa Samoa, lulu mai o lima, ika ile musika, solo pati la popo a Zumba fa Samoa. La aluma la alua, luto fa salo tua, kengi mai pagpak, Zumba kit ne ke wasas, lima salvali oh, le ai te fa wo, akale va se a fofu, like kilo mai le lo tua. Tene lo tino, due fatamilo, aluya I male atoa, Zumba fa Samoa, lulu mai o lima, ika ile musika, solo pati la popo a Zumba fa Samoa. Ole ana kongor ka ko ka sila fai ngai wo ma ko suel vai. Ma vai le lupe ma le fenga wa o la fa so. Io na fulu
matai malana e upu ate ale inati e au nanga I whaanati nati ale tau po I le tano awane sasi laua vausu ava fatupu Wa o tu e vi fale olo savelio I nei la fatuanga I sa taua whalongolongo atu e tu e pi I ala leo Samoa. Te paila tu a sibio polo feo te ilo atu e la ola au ne au ne dono Maso mai primary school sa pali numero tasi atu e pi Balolongo. Lena ona yalo mafana ona lea onga tulanga lua sa pali ni mutali salafai ya enumero tasi ale tu AP ya awai pe ya ole tamale o tato whaasalonga ya ele tele wa tele ya o nanga tele leitio tele TV ya pe ona ya ile nei vai tau ya pe ole amatanga lava ya ena ole whaatamala wa whaasalonga le leitio ya ale atunu o le si ufufonga o Samoa le lua api ya pe ona ya tato whaasalonga o tato pukalame Talofa Samoa le nei tai au lea ua a mai atu o inisio tātou whaawifianga musika so iwhiwhiloi ia le na o le awausu le na pe ona whaawifia to le sunga ia Andrew Mwavaa e le nei tai au a talawatu le sunga ia tapuala whaalima tautofi tai au manuia vi ia le li imo le nei aso fos tātou tunu ia manuia le alo whaiva atu I tiuta ma whaiva le nei aso tai lau sunga tapuala ya o sunga tapuala stasile o faifato anga pito silio na telele na tina e moli mantua ya le na matantal no na fimalisa to faya fotia ya o le fanga solo la fon tanga le parlemene o taita ile tatu tunu maili na vaya so yo maili nei vaya so ya o le lava e sa no ai mato fa ai ia nisi fo yo so ya fai pule ia mata utaula ia le mako juice le mai oi ile ala taua ia po ole savai juice natural juice ia ole ia ila vale fuata moli sainga le matou ole ala vai matou le ile moli saina le ia e faatasi ale tausanga ona ia le fuata le ole mai ole fono ia vai aso ile fono tanga ali e kale si e fakasa a matalua leo na nga solo mai o mai al taimi nei Afrika tula ia I mai ale fono sa ile fua ia ole la o mai uni o le lava e la o mai lava ia mato uta mai savai
ia ile molisaina e ma eu fo le fasoa le ali ia I lau fanua ma lau ele ai le o sa vai ato fo ele ai ma se molisaina I nei tumua nei ia o le motele sala fai o le tasi le fai tu le sau le molisaina ia na o le fai tu le tua sau atoa ia a matatu I fale lima ne iafu tufu ta foe alua koe kai o I fale alupo fa sola ngai papa o papa sa taua ia o sa taua fa solo koe a wala vai sala o koe ia sau o fanga sa o koe o ia sau ia o vaenga na e pe ona ia amata mela o vai singano lua vai singano tasi fa solo mai loa ia la tau sifo ia o le tafatolu le na o lea lo o ta oto hai ma sa ia I whaamanianga I le molisaina to te lea lawa so o se vai panoa le Talofa tai o pia nei ia a mai se foio nei a fio anga foio mlea e anga isa o ato I lava ia tatua tau moli ia o ka se manei o le sua malie ma neia ma toi worth le leila walau fata la lima ta la ia le tawa tatu to moli ia o le winga le fa matalanga o se vaenga foi le atina ele lei ia e tasi la wal taimi anga e mail fuata na ia a uma foi la fuata le ia toi tau fai fa le lei foi ala ia le ngai la au fa tali foi la ia le la tau sanga ia o whaamanianga nā lea lo ta oto I le motele sa la whaila tauia ia ina ia tātou paanga I o le tua sau o lena tā ua ia tātou telefon mai vai whanua ua sultasi leo whainga o so whainga fo ia bo mission sa le ale matanga ruenga leo whanupui pui mal toi fuataina ia le pe o na maua mai ai ia whala au whasaina le aisa o le marijuana ia o le fua ile aisa pe o le taimi e whaatini nei le maketi kai pe ia wai e le fua wenga le kai pe o le fua il pipi ai anga ia tul fale o loa ia whaile e mailau kilo pipi ia nga isa ulea koe fua I lumar kisia e wha mautinoa e iei fo ile fua I mea ia ia o paipai e wha ngaina mo le ulaina o le aisa mo whala o whasaina maua mai ai o la au malosi e le whaatangaina e le laiseleina e le tatawana umia e le tatawana o mai nei Samoa maua mai e le tele o se leni ia o nei tupe ia e a fua o mai nei soli ngātu la fono ia o le la sata ua mai e le afionga I le komisina le afionga le atawa mai le suluono tausanga anga I antu lima tausanga le matua 16 suluono tausanga o lai a onga o le ia o ilunga le tertiary level o lai a le ia 11 po lai a 12 e le taimina suluono tausanga le wa iai ia no mawhanau ia suluono tausanga le matitua le ua afia ia I whala au whasaina nei ia me se lawal tele o vaenga fu inga le o le alu ta inga ia o le ia ele be pelo le upo le tua e a wolinga oi malinga oi e umange awa nga oi e umange awa mkoa mastana nga oi o ele nga muni nga ilo nga oi o ele nga mua ia tanto tal no ai o le o stasina vaenga le wala wa lunga ia ile tiltilo mal silsila mtanga wenga le leo mantua fo ila so lulu taitasi ia o le lava e fanga solo tanto wa fianga inga male mtanga wenga le leo ia le tātou proclame say no to drugs ia e pe ona ngai mai ai pea ia le sunga ia moa autau jo tai o alo ia e le tātou whalau I loa le na leo fo I tele na ngai atu tue a whianga malalwhanga ua whaaftai e le matanga ruenga o le leo ia le whaamafola mai o ao o a whianga malalwhanga te tas pule anga malua li imwhai pule whaltoa matausi sawa matamai tai le malose le nuu tele o a whianga o lea ua lalanango le polkalamina ia leo ia ma o le nganga whaaftai fo ina le ale matanga ruenga leo ia o nisi o vaenga ia ta ia lato o sofa inga ia o le maua mai leo whaamatalanga malu soso ani mai a pule anga malu li mwhai pule e mulinga fo I whaasalanga ia whai il tu la fono e pe a maea ia ona sasal sa mala le tu la fono
na ilo fa salanga I tua I pule anga malua li ma fai pule. E fo isi tasi last week le na tuane I lunga I nisi foi I lunga social media nisi o tau le alai fue ma fu spa to load fa fa mai ma nei tai au. Ele le o fu spa ia wa fai foi ma natu foi ngai fa mi ma me but ele le o fu spa o mako yaso la o le lua le fa o le waia mo li fo ingale o le ali fa le ali lo kama ia ngare kango kwal ko ingale ali ia velo ika ia o ma wa vai o fanga me halu va soro ako o le se vai o le ia ai o le tulanga fo ingale le ona o le social media e pule ale tangata ia ilana e tu ilunga pule ale tangata ilana fa matalanga pe negative pe positive pe ia ba titi lo atu ia o pule anga malu na li ma fai pule ia mana tua fo ila o leo o nisio afio anga ia e fai ala to wa songa fua fai I fai unga masina o nisio afio anga e fai ala to wa fa ata singa po la to wa songa fua le amatanga o masina ia o nisi fo afio anga once la vai alia e mai isi soli tu la fono I tono le afio anga o le taimiro la na I fono ai manu le le no ia il tato fono tal fia o tato I ole le mautol pule no po tato I ole ia le fale il committee ia o vaenga na I pe ona iai ia mana tua le fo inga lua ia le fo wateli na tala noa le vaenga le o le sasa fanau ia e fai aonga but ole tulanga nai pe ona iai sa wa lava tatou ia ia e sa o le utina ia malo mai ngai pe ia pe ia fa pe aka ka le fuea le ai e fe o lolo la fu spauna ona ole ta mo fai lava o le wa pipi I mai ia le pitola au fo ia pule anga manua li ma fai pule I to tono le tatou fa na wi loa le lo tu le mauna ia pia e vai aso taitasi o le te e atu ma le lea I atu whala au fasaina e le mamalo mtanga luenga mal silsila al tatu tunu wa mesil tatu whenga malo le amata atu le suluono tu sanga le matua ia o le teine ma le tamata la vou le wa fia ia afianga nei e o ai lunga lima tu sanga le matua le iai ia e tu sana sao noa le fionga ia le atawa ia e tātou talafou so ele o se vaenga fo I lea tātou te manatu mama iai ia o le pitola au uma tātou lea fo I lawa I tele na te talo mai le matanga luenga a fai te sila fia se faa matalanga I le fuala au fasaina po lea lava ia so tailo awa ki halu e karangwai lesi awai uma kuai se a kua guaile le information e ave ia mapasi a kuai ma e koe o ai o le kangaka le afia le eisa matulanga ia ia ona ia ileo se stulanga ia te oi ai once lava te maua se fa matalanga lua le tato matanga wenga leo so tai sa o lava ia fai ngo fa longo fa mai ia ai le e pea ka masal salo o le o to inga fa matalanga na ia e ave iai ona sa ili leo o so inga leo ia ma fa tino ai o le mea le ona anga ia tutua la commissions fo ingai ia ma o so fa inga le e maua mai ai la tou ia papa fa pea ia wa avea fo yo so fa inga ne leo ma vaenga fo ile wa tau e mua ai le ia nisi fo ele afia matangi so matalanga ai ia o nei fa na ma nei to ngane mauso le wa afia ia tanto talo o tuo nei vaenga uma it's a spiritual warfare ia le tuo o vaenga ia wa ele o tai ona mutai le malo no fo ile titi tata ia ale matua e tono lona ainga ia pule anga malo le fai pule le fo iwa apa mai sunga I whawhenga inga ma ekalesia ia wa tele tatu ekalesia le wa ngalilu e whaatasi foi ia ele o misi foi la ia ai ona ole tamaititi lava ia e whai lava le melo to ia ia altulanga na stasina waenga le foi wa alia e ane ilunga penga te whai langi stasio whala lave le wa mauti noa wa mau mawai ma whao ai le soifua ma fua mai la au malos
ia o le fo i tele na taamilo faalau loa le matagaluega o leoleo ia e ile taimi faapitoa foʻi lea e au mai ai totonu la au ia ua lē laiseleina la au foʻi ia ua maua faaogāina faasoli tulafono ia o le foʻu matua i matamata tetele mai lava ia masini ia scanners ia le tatou official duty ia i tulaga faapena pei o stasi na vaega le lo la walunga ia i sa i linga male fa atinoga foʻi le matanga luenga o leo ia i le nei vai tau la tau ia se me valu ati le ua toi lua sol 5 minuta le tona tan lea o le tula e valu fa talo fatu le sunga ia galolo bea so i fomaruia ia i le nei tau malo maruia tele le nei tau kalolo a talo fatu le sunga ia Jacinta Peters, watching you from Alaska, Anchorage, Alaska. Ma lol so ifuelo sunga ma lol fa so fa time le unanga man wielo waselo fatu. Fa tele Jacinta, ya man wia tele nei tai au, ai oi man malu lu talo fai, ya le sunga ya Margaret Cowley lupo vai lua. Ya ta man wia fa time por kalami matango fie le o mahutatu o kilani fa time Margaret ya man wia tele nei tai ya te oi masito ainga le sunga ya me fua lofa good morning ta man wia ya man wia por kalami fa nga solo fianga yai alo fa tu man wia tu te ma favor o le nei tai fa tele lava alofa tele atu mo to na ya tatu paanga ya me fo ya na mahutamai tatu fa salonga o le nei vaenga o le tai au. Tato se me tato musika, ia, ma se tato whaafifianga, ia, vai foi al tato tala noanga, ma tato whasoa, e le nei tai au, tato whaafifianga, ane se to whanamoe, lo ua tunu pele o Samoa. Samoa.
O le taimile wantine vaenga le tai ao le ua lua se fulu, le ua toi lua se fulu minuta le tana talea o le itu lai valu, ia se whaate antul tātou reporte le talo tau, ia molo tātou tunu ua mai se toke lau, ia ona whaawawai leo tātou whaasoa le tai ao. O whamatalanga muli muli o winga lolo wā le tau mo o ngā Samoa Samoa, ia le ana whamawina le tā lima le vavea nele sosa lulu, lua sulfai o ni lua olu ono, whaalea o ngā ina whautuanga mo o ngā Sami, whaalea o ngā ina whautuanga mo o ngā Sami, o whamamaunga la tamai o ngā Sami o le atunuu, o lo atangi aile mawalunga o ngā lumau mai la loifo le lua ma le awhamita, o ia tulanga ia fua mai ile anga i pia i se sae o peau ma mafo le ea, o lo ta oto i se sae o New Zealand, ma ua whaai titi aile ma lolo se savile le toa o loa i Samoa. Ono ia suinga ma lia le tau ala ngā tata wai le whaalea o ngā ina o whautuanga mo o ngā Sami uma o le atunuu. Here's our final marine civil weather information for our Samoa, issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock on this Wednesday early morning. The latest marine observations over Samoa local seas shows wave and swells heights below 2.5 with 2.5 meters. This is due to the eastward movement of the high pressure system to the east of New Zealand, directing weak southeast wind over Samoa. Due to these easing weather conditions, the marine advisories is now cancelled for all marine waters of Samoa. Ia le nā, ua whaalea o ngā ina whautuanga mo o ngā Sami, ia e peo na tuina mai lo tātou o tunuu. Tātou se imali tala le tau mo lau whanua o Samoa. O winga le tau, o au savili o toa loa savili mai sau te sae o lo ofti ai le atunuu, mai au mai au manai ti munga ia fia ai le atunuu i niso teimi. O whautuanga ma lau ta inga, ia e leo iei se whautuanga ma se lau ta inga o whaamalusia mo lau whanua e le nei aso mo le sona wa ia, mo le motele se la whai ma tumua nei, whalewhapia manono, a le bata sa whata si o mo le whanga, sa le longa sa le aula, a wawa sau whala lupo tufta foi palau le nata mo le afu, ia e awo i niso taimi manaiti munga le aiai, e ufitia fu se vaenga le langi iau, ia ma naiti mo le ata ulu va solo ai. Vaenga iona tu atu, ia mai senawa le tilo le vai tau le asotofio atai au vasolo atu i le weekend, ia o le a le lei ia uinga o le tau. Ia, tātou se mai le whaamatalanga ia po le tala tau mo o ngā Sami mga te whanu le atunuu. O winga le tau au savilu toa aloa saute sa e loa fiei o ngā Sami o Samoa. Labata inga ma whautuanga ua whaalea o ngā ina nei. Mo le so, ia, o sa wainga ngā te whalema o ngā Sami i mātū, o le angile toa aloa, luas lima kilomita le itula o ngā lumau mai lua le lua ma le awhamita le mawalunga. O sa wainga ngā te whalema o ngā Sami i saute mo le sona waia, o le angile toa aloa, luas lima kilomita le itula o ngā lumau mai lua le lua ma le awhamita le mawalunga. Whaanga solonga o vaiaso, valo ia sa wainga la tamai ma le aso tau la aso tofi, ia o le angile toa aloa, mai le luas fuluanga i atu luas lima kilomita le itula o ngā lumauma e lua e le lua ma le awhamita le mawalunga. Here's our public forecast for Samoa. A southerly wind flow prevails over Samoa with associated clouds and some showers affecting the group at times. Active advisories. There's no valid advisories and warnings for all land areas of Samoa. But for today, from the north to the west, Whalewhapia to Manono, and from east to southwest, Alibata Safata Silmu to Lufanga, partly cloudy with isolated afternoon showers, and for the big island of Salafai, from east and northeast, Salilonga to Saliola, from the northwest, Avao to our south, Falalupo to Tufutafoe, and from the south, Maloli Latatuni, Afu for today, partly cloudy with brief showers. For further look for Samoa tomorrow till the weekend, fine weather.
And here's our marine forecast for today's situation. A southerly wind flow affect Samoa's marine waters. Active marine alerts is now cancelled for today from the northern marine waters, South Samoa. For today, southeast of 20 to 25 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. And for the south marine waters, for today, southeast winds of 20 to 25 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. For further look from tomorrow till this weekend, north-southeasterly winds of 20 to 25 kilometers per hour, waves and swells of 2 to 2.5 meters. Ya, le nala o le mautunga le na o le tanto reporti lanta mai ya o le tala le tau mo lau whanua ma o ngā Samoa Samoa. Pata sil tanto ngā te whale ya a mai se fo i o whamatalanga moli ya po o whamatalanga whai o winga lolo wā le tau lau whanua ma o ngā Samoa Samoa. Tala wani toke lau malo lau sui whamanuia o le reporti lanta mai fo i le nei le tala le tau mo o tau ya e pēna whamawina le official wa ai tau le awhalitu le 5 ile vaveao le so. O winga le tau, ia, o au savili mai saute sa e lo ofti ai leant to lau, toi whafunga mai, o au savili mai saute sa e lo ofti ai leant to lau, mo le so, e a woi ni su taimi mana i timo pupu, ia, e whiololo wha solo ina mai lo savili mai saute sa e mai whaatu tau ni su taimi. O se vaenga nei, ia, o le sami si wha solo ina so, vaenga yona tuatu, ole ayai timunga pupu. Rebels, good morning once again to Lau. Here's your morning forecast for you, and this was recorded at 5:30 this Wednesday early morning from our mid division at Molinuu. Situation itself is wind flow prevails over Tokelau for today. Cloudy periods with brief showers. Moderate to fresh southeast winds, gusty at times. Sea surface state, moderate drowsies. And for further lower Tokelau, brief showers. And the morning focus we Tokelau for this Wednesday. We have some more updates at 5:30 this late afternoon. Samoa Samoa, yeah, lena ole whamatalanga la tamai fo ilena, yeah, ole talo tau mo sutatu tunu, yeah, myself afunga mai Tokelau le nei vaenga le tai au, yeah, if I fat tau, yeah, yo fo fanga. Ya tulanga pia na yele ne yaso vi iam fa afta yele lo fole tua ole ole hai ma se vai ngai pe ona ya ila pata inga ya ifautuanga ya le sa tu na mai le na va yaso tu na ya tu le amatanga le nei va yaso tato wo o mai le nei yaso lulu ya ole ai ma se mela va tu fa pole nai lo fi na ngalo boli foi le anga fa te tele la va bulenga ma le fenga venga lo fisa va tau ya ele ben sula mo nei ya le wa manina fo le tau tonga pe na le tantu tala tau o ngā tono leva ya so ngā to Samoa ya mai so fa funga mai Tokelau ya e pe ona yai se ma le tantu taimi le o to su tolo minuta le to na talia ya o le tu la e valu tanto se antu tantu telefon mai vai fanua lona to fa salawina ya da se fo ila maleta le tu la o ma tantu telefon tanto se stato musica ya ona so to ilo le ya maletato ya maletato report il tanto marketi fungalei ai fai na wa eto ai tau no lo fale fai ngal wenga ya be fai te amatul tale valu malo le usu malo sui fumanuia ya ipu kofelo yai sai mingi vevela lo yai sangwisi lo yai panikeke oko ya wo maleaso a fai fai na te mafuta mai lunga le tele ya ona te anga mai ya ilunga awala ya bona fo wa matona mawalo ta vali se kiu po se poloka ya alo on sai tele nei tanto baanga fa mai ona vai la au la vai nei asol ona sai mal fia ona sai mali ata ona vai la au le sile meli mai ai fa mai ona sai male mal sangwisi ona sai inga sangwisi ya tulanga nai pe ona ai fa tele le afionga ya masame solo ya mai so tanto maketi fungalei sunga sua ya mole tosil sila mai ya mole kokoesi nei tai au ya fa time malu tai au fa manuia tele le tua
ia i me tango i o tau lima, me palu i o tau whalaua, pa manuia le tua ia tau ato, mea umana, manuia o apura amo, ia tātou e le tua i o masalosalo i whaamanianga, ia wa mai le tua mo tātou. Ia, tātou se man tātou whawhiwhianga lea, mai le ale tanga boa soa Felice Mikaele.
le wala leo numero tasi Samoa. Tuipi le si ufofongo Samoa. Vala au mai le vaenga le maketi. Mo sau whaala wiloa e fia whaia e se tau whaamali loto. Maua le whamama avenga. Mo oe malau bisinisi. Ua so ai Samoa, Amerika Samoa, toke lau, malelalolangi atoa. Iana la leo a mo 5 fao, fa mo iwa tasi tesi maletasi, iwa lua tesi maletasi, le tasi o fitu tesi malefa. Vala au nei loa i le telefoni, valu whalua, ono tasi fitu, ma whaafesili mo le vaenga o whaalau iloa. Tuipi le si ufofongo Samoa, numero tasi. Ova ayala le tine manaya alana opu etereila e fa ape amana bolina ua oti mama te mata ia oi ola taisala
Ua kilo wanga ole tama ole ya lava Este horario para hey Nasbora oh Vandora hey Nasbora won't you come along with me Ma idia tu lava lo umacha Matata siya utikawa Aetele ke amai lama Siya tangata pa atawa Ua umane ola siba Ua epo ua aiva Ua tau mai aiva Etele mana le tama Ole ya lama Tele mana ila Tele na lele Tele Este boy no para Hey Nasbora Oh Vandora Hey Nasbora Won't you come along with me Pa idia tu lama lo umacha Matata siya utikawa Aetele ke amai lama Siya tangata pa atawa Ua umane ola siva Ua epo ilo aiva Ua tau mai aiva Etele mana le tama Ole ya lama te